Ghana for eye makamaka a chese nhwehwemu enhyeda enko eso dodo na eba abontin dinsim bi ebebetu edwa ama chese ediakumatu ene ehu ena etu nipa eso ene de ya mene wo kase Ghana for binom ama chese yemu bi krampo ni yakuma etu yakuma abobrim ewo wo mayi emu esansem omo edi ebetu edwa ese former finance minister Ken Ofori Atta waka enchinebu abra edwani esiso rumors no eba with so many posters just wo nyina so aso wo mo confirm say ade na no kwase de papa yi wu ye no krampo na nasa asem ni si ye no na wo mo ejina eho ebe na ebusiafo ni nyina too much for ye de ebebe som ye bekin kan ni nyina ede say ebinum echo say ampa ogu na wo chonse bi dia fa nyoma bi mu na nyate ye say ye papa afumu nti oja de wo ye ma wo bebusa say no crap nipa wo den sem tu dwa no so ede betu dwa say ampa no crap na so ma me no wo ka say ede kopiemu wo ye other stations no eso atinka TV ne wo mo make ka ho a special aid ede ma papa Ken Ofori Atta Mr. Michael Bedi akon ababonten abeclear airs from the rumors are come ede fire papa Ken Ofori Atta so woche emu a enkai bo anase nenti ya nya beto enframamu say papa Ken Ofori Atta bra ye dino ekokopiemu ewo amanone se wonko toa na yarehwe eso enam se nyanente se COVID-19 yi bi wonya bi ne no mu ayarehwe na complications bi akoko eso adunti no na dokotafo ehu ne se ehu be nya se wo mde no beko amanone wo chire mu esem sa nyoma na so ni nyina no no credit na susu owo ne dem enya de se ewo papa no wote enkwamu a ne ho eden ajese moja edi ni mum efusanem na wo she a photograph ajese wo no honorable ete wo no majese wo choye wo ehu ete honorable minister designate Delta 157 flight has landed. He is in good spirit. He sent his regards we chese nensema wode ebebeto abontin a wo chunu se papa no enya de se said the titi so we free mu ayarehwe no mu no wentimi enya tiri endidi mu wentimi wo endi esie matches wo apakan ebefa no enye no kresa de biara eda na no ho just wote apo entidu hiam empaibo Ghana fonso so enoma pa wo mo beye ede ata nechie na wono susu na yarehwe mu etimi akọ na abusiafo enkabo wo se ye ka kire mu se dia nsem no de bepie ede free mu ababiare de beba ababa sumunti na chese ye nyate a beto edwa enso ese won free atasfo asasi su na emom ne ho na woje ayarehwe na wu bi nya se ye de ebeba ababa besumu na won susu wo hu se de ekoko eso no enye no kwem na makonya iso na yama dodo na ehun se ensem bi ewo hono mu a yete anasa ye de babonti a ye meki sure say nyoma bi no like woni nipa no ne hu bibi anasem obi one no etu anamo no atwetwe nkomo hu say de wo kan because say yire ne emma ewo fie abusuafo adofo no ewo abonten na wo mu etie sesi ya bo mu akomatu ebi no mutimi enya high blood pressure ene de ekeka ehun ti shock bi say no ma mfa endi agomfa esuro ni ehun ento enkofo so na abusuafo enkwam ukokopiemu resident of your papa Ken Ofori Atta said eho etie no susu no na emfonyi hono ma yebetwa ede atwetimu ma yenkonko hwemba ne ba yebetoa eso
abusuafo said the etie eno no obi nim say wo mo tin say wo no na wo mo mountain sa black cloth no e dia fa edua no mu se wo mo na mo ba bi no mo ye wo mo ade na che se wo camera anaso obi a capture wo mo dia obi entimi enche na su ni nyina mu no ehu ye se wo mo awawa ni nyina na che se clear anase ma ye hu se yampa se yem papa ye ken ofori ata enya de se we free ata se for asasi so wote eye enkwamu a che se na ya rehwemu a na wonam a wojia no na abusuafo me nam eye akonya yi so amama hu nsem said the COVID no air corner, da numbers no cases no rise and go for a wood a free moon and go for get attracted to a reno. One more who say, oh, no dear, will be. Now, so nipa winning a share one in the air core ebano. One no, what was I say? A hen or quiet, hen or tonight, hen or dinny juma. I want in the air to say the deal, one in the air chair and castle will be the and castle and chair will be now so, oh, yeah. Now I'm making sure that whoever and one and the same. Say hand sanitizers no obe maybe our one abranya baby as what chair will be area. Who bet me you see no smart conversation course any pamiunu miensa enter my making sure say one so share a year with dear send ye be yam no kwan obefa so de be bra would nim it now ye then what prevent who a free a year now washing your hands with soap and running water and so no mama nya a year dear kasia kan I betu a year anamona etimi aboa ama yetu COVID-19 ye ase a few or may na abusiafo ha na denka bono ese say papa ken ofori atam wada so ete a year enkom it is also subscribe to the channel na makwenya isu na also subscribe to it mia adoma no said nya upload the video bia wonso wetimi enya notification na wa share e ama adofo no ne abusiafo no na fofo all the social media platforms so follow yen your IG page and your Twitter page so too much GH_. If it's Kapa and you be that's a share every macram.